Svetsko prvenstvo sportista, policajaca i vatrogasaca. Rvači su nam doneli prve medalje, ali na samom početku, pre nego što uključimo našeg predsjednika Sportskog saveza Srbije, Davora Štefaneka, koji se tamo nalazi. Pogledat ćemo, dakle, najavni spot Svetskog prvenstva sportista, policajaca i vatrogasaca, gde učestvuje i ekipa iz Srbije. The crowd, the lights, the stage right under our feet. The sweat, the sound, the drums on top of the beat. It's been a while, but not too far gone. We're finally back where we belong. We're back in the game. We're back in the game. It's Lord, we unite. Kao što ste mogli vidjeti, na stadionu Feyenoorda u Rotterdamu otvoreno je svečano svetsko prvenstvo policajaca, sportista i vatrogasaca. Preko 10.000 sportista, pripadnika policijskih snaga iz 70 zemalja se takmiči u 50 sportskih i 12 vatrogasnih disciplina. Srpska ekspedicija broji 14 članova i nastupa u 5 sportova. Ministar Aleksandar Vulin prošle nedelje je na put ispratio naše predstavnike, poželivši im puno uspeha. Svi su uvereni da će ostvariti dobre rezultate. Prvi su na borilišta izašli rvači, osvojili su i medalje. Njih predvodi kao trener proslavljeni rvač Davor Štefanek, koji je dobio i specijalnu pozivnicu organizatora Wild Carda nastupa i juče osvojio zlatnu medalju. Narednih dana, naravno, očekujemo puno od karatiskinje Brankice Negovanović, zatim tekvondiskinja Nadica Božanić, sigurno da može do medalje. Njih će u mečevima predvoditi najbolji trener sveta Dragan Gale Jović. Brankicu Negovanović će predvoditi Slobodan Bitević, šampion. Policajac Boško Borenović, koji je povremeni reprezentativac Judo saveza Srbije, pokušat će osvoji medalju u jakoj konkurenciji. Najbrojnija je ekipa strelaca koji nastupaju, dakle, u streljaštvu. Njih predvodi jedan od najboljih strelaca sveta, Ljubiša Momčilović nastupaće, Snežana Momčilović, zatim Aleksandar Maričić i Dragan Čačić, vođa delegacije Aleksandar Milovanović, asistent Branko Aleksić. Dakle, tako glasi ova priča kada govorimo o najavi, dok očekujemo uključenje Davora Štefaneka, dakle, izveštaj sa prvog takmičarskog dana. Glasi da su lepe vesti stigli iz Rotterdama. Rvači su nastavili svoja takmičenja i još 2 medalje su osvojene. Juče i to obe zlatne. Vidjet ćemo, dakle, sada i snimke sa takmičenja od juče. Ovo je otvaranje bilo. Sad gledamo, dakle, i snimke sa takmičenja. U jutarnjem programu Sebastian Nađ bio je sjajan u polufinalu gde je pobedio Nemca Jakubsa Nika. U kategoriji 77 kg u borbi za zlato pobedio je jakog Iranca Rakšandi Hamida. Uz Nađa je kao trener, dakle, Štefanek. On je od organizatora svetskog prvenstva dobio wild card da učestvuje u kategoriji do 82 kg. Štefanek je pristao. U polufinalu za rivala je imao Slovaka Mateja Dela,
koji je predao meča. U finalu je imao veliku, naravno, podršku svih članova naše ekspedicije i bio je bolji od Makara Nganua iz Kambodže. Vidjet ćemo, dakle, za nekoliko trenutaka i neke od kadrova sa, dakle, te finalne borbe u kojoj je pobedio, dakle, predstavnika Kambodže. Tako je već posle drugog dana svetskog prvenstva Srbija stigla do 3. zlata. Prvu istorijsku medalju za srpske policajce u subotu je osvojio Despić. Predsjednik organizacionog odbora svetskog prvenstva u Rotterdamu, Larry Collins, posjetio je naše sportiste, istakavši da je oduševljen kako su delovali na otvaranju, ali i na sportskim borilištima. Narednih dana očekujemo lepe rezultate i vesti, dakle, iz Rotterdama sa takmičenja naših policajaca vetrogasaca u streljaštvu, tekvondu, karateu i džudou. Prvog takmičarskog dana Srbija osvojila 3 medalje. Kada govorimo o rvačima, Sebastijan Nađ u kategoriji do 77 kg zlatna medalja, a zatim proslavljeni naš rvač i predsjednik Sportskog saveza Srbije Davor Štefane, koji je od organizatora svetskog prvenstva dobio wild card da učestvuje u kategoriji do 82 kg, je također osvojio zlatnu medalju. Nadam se da smo uspjeli da uspostavimo vezu i sa Rotterdamom i vidimo i čujemo Davora Štefane. Davore, čestitke na večerašnjem nastupu, na tvojoj osvojenoj medalji kao i medalji Sebastijana Nađa i kakvi su utisci povodom svetskog prvenstva sportista, policajaca i vatrogasaca? Dobar dan, želim svima, pre svega hvala. Pa jednostavno, eto, kao što se dobio wild card da bi učestvovao, a došao sam ovde kao trener. I da ne zaboravimo Despića koji je osvojio isto zlatnu medalju, tako da 3 osvojene zlatne medalje u rvanju, prvi i drugi dan, tako da mislim da je izvanredan rezultat. Često bi svim mojim, da kažem, i takmičarima i drugarima, a mislim da ovo je samo jedan početak, da kažem, osvajanja medalja u Rotterdamu, jer mislim da imamo i dobre karatiste, tekvando, judo, strelce, tako da mislim da će Srbija sa velikim iznenađenjem doći sa većim brojem medalja nego što su očekivali, ali eto, kažem, jako dobar početak. Rvači su to otvorili sa 3 medalje i to sve 3 zlatne, tako da samo ovako da nastavimo i biće sjajno. Zahvalio bi se ministru Vulinu, predsjedniku države, što su nam omogućili da dođemo uopšte na ovo takmičenje i mislim da ovim momcima i devojkama mnogo to znači, a i sportskoj jedinici koju su osnovali u Beogradu, koju će da mnogo će doprineti ove medalje i ovi rezultati koje smo doneli mi. Videli smo sjajne kadrove i sa otvaranja u ovog svetskog prvenstva u Rotterdamu i videli smo, dakle, koliko je sport zastupljen među policijom i među vatrogascima širom sveta. S tim u vezi je dobro što ste spomenuli i formiranje sportske jedinice MUP-a Srbije. Pa jeste, zaista puno nacije, preko 60 nacija ovde. Da vidite, na otvaranju je bilo zaista, ja nisam bio, ali i jednostavno to su preko 200 takmičara iz Brazila, Holandije i da sad ne nabrajam sve države koje su imale mnogo takmičara, ali zaista mnogo se ulaže u taj sport u policiji, izvinjavam se, i vatrogasci, tako da to su spremni momci svi. Mogu samo da kažem da je još jedno ime iz Nemačke, Mirko Englić, koji je u rvanju bio, eto, vice šampion na olimpijskim igrama i se učestvovao ovde, tako da za mene ovo bila velika čast, jedno novo iskustvo, da kažem, i ako bude prilike, ja ću nastaviti da se takmičim sigurno i sledeće godine. Sportski savez Srbije, čiji ste predsjednik, pruža naravno i podršku sportu, policiji, kao i u drugim segmentima društva. Jeste, mi smo organizovali. Sportski savez Srbije je u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova napravio jednu izvanrednu saradnju. Evo već drugu godinu za redom organizujemo policijske sportske igre. Finale nas očekuje ove godine u Vrnjačkoj banji
prve nedelje septembra, tako da mi sa njima imamo izvanrednu saradnju i nadam se jačanju te saradnje i strateški da vidimo kako možemo da poboljšamo i tu sportsku jedinicu i da dovedemo i mi što više sportista na ovakvu manifestaciju kao što je u Rotterdamu. Hvala vam puno na uključenju, što ste odvojili vreme i uključili se u program Studija B i želimo vama i svim ostalim našim sportistima u Rotterdamu puno sreće i uspeha. Hvala lepo, prijatno, doviđenja. Prijatno, bio Davor Štefanek, predsjednik Sportskog saveza Srbije i naš rvački šampion koji se u Rotterdamu nalazi u ulozi trenera naših rvača, policajaca i vatrogasaca, dakle na svetskom prvenstvu za policiju i vatrogasce, gde su dakle naši rvači juče osvojili čak 3 zlatne medalje, a očekuje se nastup i ostalih naših sportista u okviru reprezentacije MUP-a Srbije.